Ngiyakhuleka ngiyazizwa egameni loNyasa. Ngiyakhuleka emakhosini akho endlini abefundisi, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli bazalonke, abadala abancane. Ngiyabingelela abantu beNkosi. Wathi wabeshikuseni wathi indaba bengeyabaningi kodwa ekugcineni isale naye yedwa. Kodwa ngiyacela ngizizwa Nkosi noma bangahlala abaseduze kwami, ngiyacela ukukhuluma yini. Ngiyazizwa ngikhulume nasisizo sakho sakaNazaretha. Sifuna ukuzwa Nkosi yamakhosi ukuthi lesi simangaliso esikuqala ngaso senze kanjani. Ngibonga Nkosi. MaNazaretha ngiyomntwana njengoba seyishilo Nkosi yamaNazaretha. Ngiyowamzulwini isomo kukhona lesi sizwe seNkosi yakwaManca enkoneni. Ngibonga Nkosi. Akukuningi okwami bantwana beNkosi. Ukhulumile ubaba obekade inkonzo ekuseni. Kodwa kwami ukubonga bayezwa ukubonga. Ngoba njengoba ngisho nje bantwana beNkosi, angaze nasemaphusheni noma ngilele ngibone isimangaliso esihle. Bayabuza abantu ukuthi nenze ngani. Nabendlulayo la ababesona amaNazaretha kunomgwaqo la abantwana beNkosi omphakathi uhambe amuntu athi le mali eningi kangaka niyithathele. Kungenzeka yini ukuthi kukhona uxhaso elinalo mhlazimbe luyimfihlo lophesheya kwezilwandle? Sithi cha, ngizosho njalo eMaNazaretha. Ngithi nayi indaba phambi kwethu ayikho ezulwini futhi ayikho phesheya kwezilwandle. Ukuba ubuze ukuthi ubani lokungilethela yona, kodwa nayi phambi kwethu. Ngiyacela ngiyazizwa umvumele. Ngiqale Nkosi yamakhosi ekudaleni kwethu kwalomuzi, ngoba wawungekho lo muzi kodwa ubekhona ngokufika ngabombela umqalo wake lebandla lamaNazaretha eminyakeni mhlazimbe ngaphezulu ko-65. Efika kwaMpofane engafikeli khona efoundation. Ifoundation ibekhona ngokufika kaBombela efikela kwaMpofane. Ngiyabonga Nkosi. Emzini wendoda nje enjenganami nawe. Kodwa ngifisa ukusho bangcwele endlini, ayibanga nalishwa le ndoda njengamanye amadoda. Ayathi mayifika uBombela kancane. Ngifuna ukubongela leNkosi yesizwe uMaNazaretha yalaba Manca. Ngiyabonga Nkosi. Ngoba nayo oyisebayo uMaNazaretha bathi noma beze ukuthi ukhona uBombela wenze isimangaliso la khona isihlahla sama-oranges la ngeke zasingesodwa zaziziningi efika uBombela. Kodwa ubaba umfundisi uMpofane wanikela ngalesi sihlahla zikhona ezinye sezife zonke ezinisasana so. Mawufuna ukuzibona zona singaphambili. Imbalisa-ke ekhona uNazaretha akhulumile ngayo. Ngiyazizwa asisinde Nkosi yamakhosi isikhathi wahlole umuzi. Ngabe ngazibuza amapuyithi yempilo. Ichitha kwasani olwalula imba ishona phansi.
ngangingazi ukuthi ekugcineni kuzoqhubeka le golide manje. Salwane ngiyazihamba phezulu. Sijwayele ukuyibona ekuhambeni emasini. Namhlanje siyibonile izinto ayibonga inkosi. Ithi-ke indaba badala benkosi ozobona eningizimu. Ithi oza uzobona eningizimu. Thagi Manazaretha sesakuqala ngizoya endabeni yokufika kwalomusa. Kodwa ngibuka kokuningi nje ngiyazizwa ngazi isikhathi esincane nesimo sezulu ngiyasibona kasisihle. Kodwa ngiyacela Nkosi yesabathu ungivumele ngithinte lapha nalapha ngishede ngihlale phansi. Bese uqala umfundisi uShoza umsombuluko late kufika inkosi yesizwe. Ayibanga khona Manazaretha bafika unyazi la yafona yayisiqondisa yathi inendlela ephuthumayo kodwa ayiyekale esondweni ingazange izoxhawula unyazi kayibonga inkosi. Nebala kwenzeke njalo bathala benkosi base ngiyokhuleka ezulwini lathi izulu kambiza uShozi saguqa phambi kwenkosi yaManazaretha lenkosi yesizwe bathala benkosi. Ngiya endabeni unyazi wezulu elikhulumile ekhaya ngadala ngiyakhophela. Lubabaza isimo Manazaretha esingesihle samadimoni ahlasele esikolweni. Ithi inkosi yaManazaretha akudala ngithumile uShozi ufika uthisha ekhala ngezingane ezingafundi esikolweni ngenxa yemimoya. Kanti inkosi yaManazaretha ibona indaba ezokwenzeka ngoLwesine abantwana benkosi. Ngiyazi wezulu ukukhumbula abafowethu cishe ngizolibala ngisathola leli thuba esiqaleni nabo lomuzi. Siuqale inkosi sibalingana kodwa lithefika lolu suku abanye basebehambile emhlabeni. Kodwa Nkosi ngoba babe sebenzela wena uzobakhumbula Nkosi ohambeni lwabo. Khona njengomama abahlezi emakhaya ebekuthima kubiyelwa Manazaretha babe phambili bahanjelwa abayeni babo bahlezi ezimubeni ezimnyama manje. Nkosi bakhumbule abafelokazi bakithi bagcina balondolozekanye nenhlangano zabo. Uthumbo vela mayifika lawa abafana Manazaretha esenza izimangalo ezimangaliso. Uhulilo methi baba ngikuhambo losizinyembezi. Ethaba nami ngitelaza ungangishiyi lehlaba. Ingoma 135. Ngiyacela uNkulunkulu omkhulu wasekhaya. Ngiyazi wezulu. Ungiphe Nkosi. Ubaba ngikhulume lokho ozofisa ukukhuluma. Baba
Bantwana benkosi, angaze ngikhuphe noma ngilele ngibone lesi simangaliso esihle kanje. Bathi abaziyo nithathe umhlaba nawulethe emakhaya. Nawo angawazi ngiyakubona nje mangidlula ngofreeway ukuthi wena komhlaba. Angaze benganhlanhla yokuya khona mina. Ngibona ukuthi kwakhwela nje. Kodwa ukuthi umuntu usebenza inhlahla yokubona umhlaba asakushilo. So bambeke isikhathazi. Ngokuthi angaze ngiyenhlala. Amen. Ngoba ngisho ukuthi mina nathi umhlaba. Bantwana benkosi, angenqale endabeni yokufika kwalobu kuNazaretha kulomhlaba wakoMathi. Mangithi ngibongela inkosi, amakhosi amadala kwaMathi, onkosi uMusi nonkosi uDolwane, Nkosi uMondozempela, inkosi ekhona phakathi kwethu, uMusi kaMakhulu. Ngiyababongela manzana. Ngake ngabona ngisehleli isimangaliso esasingesihle bantwana benkosi. Ifika inkosi yamaNazaretha ugombela kwelinye lamazwi akhona la angizikulisho. Kodwa kuthiwa wathi mayifikele emzini othile lezi zimangaliso yase inkosi yaleso sizwe ingena umoya ongalungile yathuma izinduna zayo bazosho abayaziyo le ndaba bakhona. Yathi mayithuma izindleko zayo eMaNazaretha ithi hambani ningixelele lowa muntu ekuthiwa kunezinto azenzayo nimtshele ukuthi kangiyithandi lento ayenzayo esizweni sami. Ngithi akahambe. Ithi inkosi yesizwe uma engahambi ngizomthumela ibutho lendvungulo. Kuthiwa wahleka kancane ugombela wathi bantabami, hambani nitshele indaba ezitha ukuba mina ngimthumela ibutho lendvungulo lasezulwini elodla yena lidle lesizukulwane sakhe. Ukhona baba, hambani bantabami nimtshele indaba ezitha ukuthi mina ngiyomthumela ibutho lemvungulo lasezulwini eliyodla yena lidle nesizukulwane sakhe. Lento engikhuluma ngaNazaretha ayona inganekwane. Ngiyibonile inkosi yaleso sizwe, isizukulwane saleyo nkosi ebuhleni eDokodweni. Likamshumayeli uMbotho waseSangweni. Ngezwa ngisemnyango kwathiwa khona inkosi yesizwe ekhona endlini. Mangingena ngabona indoda eyayifaka isuti eyayihle kakhuleka kuyo. Basho yona yathi akena mina ndolezi. Yathi nangu ndolezi. Ngathi mangibheka eMaNazaretha ngayibona le liyahloba ngamkhulu yokuthi ngiyomthumela ibutho lendvungulo lasezulwini liyodla wena lidle nesizukulwane. Ngayibona inkosi idlule ibutho lendvungulo lasezulwini. Nangu cha le ndaba engiyikhulumayo ofuna ukuyazi ukuthi ngithi abantwana benkosi ngibongela amakhosi akwaMathi ngoba ugombela ufikile la kwaMpofane wazenza isimangaliso waphilisa abantu ehlalelela le ngoma ethi baba ngilo lihambe hlale ikhaya bahlaza abantu amadimoni zilale isifumbu bantwana benkosi. Umuntu onesifumbu ezokangana amaphaza azokusabela emhlane wonke. Kodwa ukuthola umuntu wasezulwini wayithi lo muntu ulala phansi ngesisu asinyathele ngesicathulo ugombela sethi isifumbu kuhle kwekhaya lemoto mhlawumbe usifiki. Sixoxa lezo ndaba.
ezakulomusa sixoxa lezinto sithi inkosi yethu ezulwini yaba umuntu emadodeni inkosi yethu ezulwini yaba ayikhona athi inkosi yethu ezulwini yaba umuntu emadodeni kanti akukhona nayo. Azizubaziningi ngifisa la athi khona uFilipi Nathanael awuzuzobona uJohn 1 verse 45 omunye angifundele uDuteronomy 30 verse 11 ogcina afunde uGenesis 27 verse 1 cela ukufunda lezo zincwadi kuphela mana ayesini abantu basenasazi baqale uyohlala ngebezi kuphela ngiyacela niyazizwe Nkosi izolo esikolweni la ayikude eMnazaretha la inkosi yaMnazaretha iphumile kufika uthisha omkhulu la insizwa kwabiyela iphethe la eBholozi la iduze primary la iduze ungahamba ngezinyawo uyofika khona uthi uthisha omkhulu baba ngizobika luthi ngiyazubika lomntanami esikolweni abantwana abafundi bayagula into engasayazi isimanje luthi ngiyazi liyambiza mfundisi uyayazi laba uthika ngiyazi baba luthi ke uyabuza baba thisha omkhulu ungathandaza yini mawucaba uthi uthisha omkhulu nakusasa niyazi bona la uthi nakusasa luthi ngiyazi hamba ekuseni khona dlule la thatha amanzi nihambe niyothandazela lezi ngane zithile bemkhona mfundisi bemkhona thuba bathatha befundisa abafake abashumayela bakhokheli bakhalezela nihambe niyothandazela lezi ngane zithile asangena Samuel Bitte Nkosi Lethi simangate Adas Kabi
aziguli. Kodwa siyasingahlabelela behlabelela abantwana benkosi zaqala ingane sigula kabuhlungu. Bekala uyibona lento. Kwawuginqindle zizodwa ezifuna ukubaleka kodwa ngalamanzi utho bephethe inkonzo kaMzomusho uyazazi uthi lamanzi anithela ngawo mfundisi lawona amanzi la akho umlotha la afakwa ngishusha igoshi kodwa amanzi ngiyaqobile uthi umlilo lo enithelwa ngawo. Zithi izingane indaba esemathoyilethi masisiye emathoyilethi ngelimini sesabona ophatha behamba bengagqokanga muntu ophatha uNazaretha yenzela indaba bahamba zithi izingane sibona ophatha bayahamba sisiyabona umgqoki waba labaphatha simbona into yenzeka uthi usho umkhulu indaba emathoyilethi ngikhuluma ngento ayizona ayidala la embolozi uthisha omkhulu hayi mina ngiphelelwe ngamandla ngisazi ya ayaphela egcineni uzobona yezwa lo lenkosi awufunde baba ngekazi awufunde baba uPhilip wafumana uNathaniel Philip wafumana uNathaniel wathi kuye sifumene lowo abaloba ngaye emthethweni oMose nabaprofethi uJesu waseNazaretha indodana kaJosefa uyisela uJesu. uNathaniel wathi kuye ungavela into elungileyo ikhona into enhle engavela eNazaretha na. uPhilip uthi uPhilip uNathaniel yiza ubona uzabona awudlula la Deuteronomy 30:11 ngokuba lesi sinamezelo engikuyala ngaso namhla ngokuba lesi sinamezelo engikuyala ngaso namhla uzabona asimangaleli asikho futhi kude asikho ezulwini futhi asikho nasezulwini bantwana benkosi ukuba ubuze ukuthi ngiyakuthatha isitebiso sokuya ezulwini ukuba uthi ubani oyawusikhuphukela ezulwini ya asilethele sisimangaliso ukuba sizwe sisibone sisenze asikho ngaphesheya kwelwandle ukuba uthi ubani ukuba wena uthi ubani uyawugibela ibhanoyi ayephesheya asilandele lesi simangaliso sisizwe sisenze kodwa izwi liseduze nawe nami ngiyazibamba wethu kuyabona funda uGenesis 27:1 ngizokhuluma ngale ndaba zontathu uNazaretha kuphela akuzoba kuningi wazama Genesis 27:1 khona la ngiyakhola endabeni yesusiso kaNazaretha nathi
1. wathi uIsaka esemdala amehlo akhe sephele ubangabisaphela wambiza uyise wathi kuye ndodana yami wathi bheka lapha wathi kuye bheka-ke sengimdala angilwazi usuku lokufa kwami alokuthabathe izikhali zakho isankemba sakho nomcibishelo wakho uye endle ungizikelele inyamazane ungenzele isidlo esimnandi engisithandayo usilethe kimi ngidle ukuba inhliziyo yami ikubusise ngingakabi. Ngiyabonga. Manazaretha ngiselabeni yalomuzi bantwana benkosi ukuba lo muzi uphume esibusisweni bayazwa abangcwele lo muzi uphuma esibusisweni ithi inyanga izulu ngeyimini igcina ukuletha umhlangano ithi ngakhelela umuzi la isethi ithi uma nehlulekile ngiyosibuza kini nasemathandleni enu bazama aManazaretha baba ngaleso sikhathi abasandulela befuna ukwenza lesi sifiso senkosi yaManazaretha kodwa baze kwenzeka hayi ngoba babengathanda kodwa isikhathi sesingakafiki bazama ikhonidlo abangcwele abazikhumbula abazama ukuyakhala eyadilisi kwehluleka sekufika isikhulu esithile sendawula sithi babupofani angathi ihluleka nokwakha lendlu indaba ningabizi zinelele batho umshumane pofani cha fana wami akuye sobe sikubizi kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi asikafiki isikhathi salento ayifunayo Manazaretha ithi inyanga izulu lendlu manyaka ngifuna ukuthi mangime kuvelandi ngibone entshonalanga mangimile kuvelandi ngibone eningizimu mangime kuvelandi ngibone empumalanga mangime kuvelandi ngibone enyakatho injalo lendlu Manazaretha. Amen. Yes, yaduka lapho uthi uyophuma lapho uphumele ngapha esimangaliso lesi Manazaretha asisazi nathi basezeke kanje kodwa sengishilo abantwana benkosi salekelelwa isibusiso ngeyimini inkosi ifika lapha kumhla ka4 mangaphosi sinyazwezu 2020 ngiyendabeni yenyamazane bantwana benkosi ithi inkosi seyihleze lapha ithi hambani-ke iyangithuma nomshumayeli ungesi waseNewfort Mission ningilandele inyamazane kuze nginikunikazi isibusiso sobala umuzi wakhe saphuma nomshumayeli sayilanda inyamazane sathi masikanjeni inkosi egaraji lo muzi 2020 wawusana 5 line kusuka kwi-foundation phansi senza na inyamazane idonsa umshumayeli yathi mayilande inyamazane lathi umyazi hayile yalathi hayile ayikho enkulu enhloko lathi babikhona lathi kufuna yona sabuyela emuva Manazaretha idonsa umshumayeli inyamazane mayoyifaka esibayeni ngakhombeni ngeza na sathi sikhamba lapha laluthi unyazi ngekhanda lathi nayi-ke ngiyifuna inyamazane usiyobuza-ke uthi uzini noma ibabana noma ukhomba kodwa ngikhuluma ngenyamazane eyathi indoda endala thatha izikhali nezikamba zakho uhambe uyenze ungizingelele kodwa inyamazane ithi inkosi ayile lalo uyibone ngale sesibaye Manazaretha ukuthi khona inyamazane enkulu enhloko lalo mina lendlu yayisana 5 line siyabonga baba asazi noma sizokwazini bantwana benkosi ukwamukela lo musa nalo luthando engibona nami ngingana ngazi lutho kodwa bantwana benkosi ithi inyanga izulu lo muzi manehlulekile ukwakha ngokuza kumina nasemathandleni enu ngiyacabanga ukuthi namhlanje ubaba obekhuluma ekuseni ucelela abefundisi abadala bebenzela umsebenzi beshada namabandla abahamba ungenziwanga lo mcimbi wokushada namabandla wenzelwe la kulo muzi wasefoundation kaNkulunkulu.
ngiyazi lezolo 2023 la luseNazaretha abantwana benkosi la eHadini abaziyo abakhona bawofakazi zikeza shaya insizwa la eHadini ngemini ilanga libale no uyayazi lona zishaya naphambi kwabasifama Nazaretha lapho khona amakhamera uphume nje umfana omncane asha indoda endala kungabidla abazali utho bangene ezimotweni yabahlupha lento bathandazwa uthi ubaba usihlala sinaye lapha emhlanganweni association owamaterisi insizwa kwamxhokozo ithi baba uMzulwini angaze ngiyithembe into eyisho unyazi lifika eHadini luvele lithi inkosi ngibusise lisho libheke eceleni ithi lensizwa ngakabuza ngathi leli isho loba lizolunga na ngoba sibona ukuthi masiyambile thina sibuye siphethe futhi thina masiyambile siyaqaqa uthi into gatsha ngayo usungakhulumi nomuntu insuku ezithile kodwa lo sinika izinto bathi baside sihambe sikhuluma nabantu izolunga lento usho insizwa kwamxhokozo uyayazi ntoni sise-ofisi lapha ithi kwathandazwa lapha Nazaretha ngiyikhumbula lomini kunomthandazo ithi wawusele groundile lapha kube kuyintende bantwana benkosi inkonzo kuthiwa uzokhulelelwa ukudushulwa kwabantu eHadini kwathi ithandazwa ngale yayikhumulisa eTexas baze kwathi ukuthi intombazane ibashaya abantu ngesimanga yayishaya lo nsizwa labo bantu yathi sengenile lensizwa izenza intombazane ifake iphilifa yaphuma emotweni yabuyela yomqedele eTexas kuyathandazwa lokhuze neground 2020 lafika lafika umlamuli eNazaretha wezinto kayibonga Nkosi lafika ithi insizwa ehamba nomeya enkokali yakwaSinama ithi baba uMzulwini kuyabonakala ukuthi kufikile insindi ezinye insindi lifikile unyazi ithi kuthule kuthekwa nanko sesizofakazi ewufakazi la eHadini abakazi abantu babulalana abantwana benkosi bakwakuhlatshwa inkomo bakuthiphekwa ngumhluzi wayeni babusuku nosuku la eHadini baphela abantu phela ngani labantu nensizwa zakwamkhonasi bantwana benkosi ezimakhelwana ezaziye eThekwini zame esitobhini kanti azinamvikeli ngoba indlela endaba okuphuma ekhaya kanti awuphumi nomvikeli ushada wasifundisa indaba ukuthi uma uphuma ekhaya awuvalelisa ophumayo athi ahamba nenkosi zaphuma lensizwa umalume nomshana zithunga izicathula lapha eTexas azazi lutho zama esitobhini zifuna ukuthatha iteksi eThekwini ezohamba ngala azikhambi imoto bakhambi itekisi ngala zasesithi ngoba siyaphuthuma kasingene kule tekisi eHadini siyophuma eHadini kanti sigibele eteksini elandelwa izithi zathi mazekela hoza lapha eHadini yaphuma inhlanzi maNazaretha zafa lensizwa zowu2 zingazi lutho ufuna udrive yafika leyo nsizwa eyayishayeke lapho eNazaretha ikhuka eyayishayeke eNazaretha ihamba nomeya yayisinde kuleso sifo zafa lensizwa zakwamkhonasi zancwatshwa ngosuku lolo ezazi ziphilisa ngokuthunga icathi Nkosi wasifundisa umthandazo ngiyozilokhu kuhlukumba njawo noma umuntu esosini wathi asiyophiwa kuhle kodwa wathi siyobhekana nezinto ezibuhlungu wathi hluphekane inhliziyo zenu kanye nabahluphekayo lokuze kunjalo namhlanje uthi umama wakhona ibona abantwana laba ebephila ngaba ngisazi manje ngiyodlala bashaya abantu yazozulu wayilabula Nkosi leyo mpilo
ufakazi insizwa zamatekisi ezikhona eHadiki le ndaba ngiyikhulumayo kade ikhulunywa umxhozo nje manje ensukwini silungiselela ukufika kababala sizoxoxa indaba yokuhamba kwezimoto ithi le nsizwa abantwana benkosi noma unyazini ufika kodwa lasilekelela lathi soba leyo ndaba manazini sesisiwe thina Yazolo ngibonga Nkosi ngibonga abaqoqwa base Ningizimu bonke niyazona usuka befundisi babangela abashumayeli abakhokheli nebandla nje lonke laseNingizimu ngoba lentela ukuba bangakhona ukubambisana nabangayikho niyazona ngabakayikho ngoba bantwana benkosi kukhona inkonzo eyayenziwe babantwana esibayeni ma kushada insizwa le nkonzo ngiyayihlatshwa inkomo ithi ngami inkomo sekufanele ilale ibongelelwe babantwana bathi abanye kayivuke bathi abanye kayilala bathi abanye kayivuke bathi abanye kayilala le nkonzo uManazaretha yinhle mayenzelwe esibayeni ngenhla kwesibaya kodwa uma wayithatha wayisethempelini usiyolonile uhlelo ngeke waphe ishinji yesonto ethempelini ngoba bazothi abanye ilale bathi abanye ayivuke niyazwa uManazaretha uma wayithatha endaweni yayo yinhle uma uzoyenzela endaweni yayo kodwa uma wayisethempelini ngeke kwakhiwe ishinji yesonto bazothi abanye bathi abanye kayi idluli yesekhethini kwenzeka into efanayo izodlula kwirijini kwenzeka into efanayo athi usihlalo ngicela u500 ethempelini ungabikho ethempelini banikela ukuthini ayivuka abanye bathi 500 ngithi-ke bantwana benkosi siyabonga uNkulunkulu wasekuqaleni siyabonga ngoba noma zikhona izinkinga manje ayikho isekhethe lenazo ingqubakaqala niyazazi ingqubakaqala kodwa bantwana benkosi unyazi lwezulu livele lize kithi ngoba sinazo izinkinga lizolungisa lezo zinkinga athi singakhohlwa zizo sibheke esihlalweni manazini ngoba vele sizokwelashwa siyakhula dumo lenyanga alukho baba philayo kodwa kwabagulayo ya amukho umuntu ongeza la ephila manazini sonke sizalane sintshethe yilo nalo bantwana benkosi uthwele abantwana abasala Pama, Upama, Ekama, Elekosi, Falsivara, Upama, Ekama,
Manazaretha unyazela siya ngomhla ka4 2020 kwawoLwesithathu lithi kasilethe lenyamazane kuze lisibusise wakheke lo muzi. Enye imini manje liza nenkomo liyahlabelela Manazaretha lithi nithini webantu nalezo zibusiso esinazo thina nabantwana bethu siyaphuma inkosi enkundleni iphakamisa isandla sayo uyalihola ibandla umfundisi seliyaguqa lilindele isibusiso. Sibiza inyanga ezulu umfundisi lithi mfundisi ithi mfundisi athi baba la bantu abeza nale nkomo banikele bonke le nkomo. Athula umfundisi ngoba akazi uzothini akakazatshela ukuthi bangakho abanikele bangakho abanganikela. Iphinde inkosi mfundisi ngiyabuza laba bantu banikele bonke nakule nkomo. Abheka umfundisi ibandla abheka inkosi yaManazarete. Phinde inkosi semhahameza uthi ngiyabuza mfundisi banikele athi inkosi yamakhosi banikele. Thibheke eceleni inkosi ihleke ithi awulazela namanga leli khehla madoda. Ithi mfundisi tshela laba bantu abanye babo bazotshontsha isibusiso abanikele kule nkomo. Bazotshontsha isibusiso. Ithi batsheneke ukuthi isibusiso kasintshontsha siyamazi umninisi. Ngifike eThabane ngenyimini Manazaretha kwakhiwa umuzi wenkosi uthi umfundisi wakhona emva kwenkosi abephakame phansi izofike nokukhuluma la. Kuthini umfundisi ithi uthi umfundisi nizakuza Manazaretha nizakuza. Iyaphakama lensizwe ithi bafundi bafundi ngitheni ngale ebusuku Thixo uyakhuluma kanye nakabili ngomuntu oyedwa. Esibonakaliswe sobusuku uJobe 33:14. Ithi lezizwa ngithengilela ebusuku ngabona endlini kababa abantu baphethe ama-4 pounds namashizo bacebula iplasta yethu. Ithi lezizwa ngibuzile ukuthi madoda kwenziwani la. Ithi lezizwa hayi ithe inkosi yaManazaretha abantu bangingene endlu umuntu nomuntu akabheka igama lakhe esitini. Ithi ngithanda ngifika kulabantu ngithi ngiyabakhuza bathi hayi ungasikhuzi thatha nawe 4 pounds neshizo ubheke lapho igama. Yazo Manazaretha thatha lapho 4 pounds nani ubheke lapho igama uba likhona nakula mabroks. Isibusiso kasintshontsha siyamazi umninisi. Manazaretha sengiyagcina ngale ndaba. Ziyo isigodi lapha ngakhe khona kwamaci ngaphela mina. Ngikhuluma ezalaba amaci. Zalwa kwaliwa kakhulu kwaliwa. Sengiphaphele nje sengiphaphele kwaliwa. Sahamba insizwa Manazaretha. Sathula sathi ayiphelile. Bantwana benkosi kanti sishomanga ayiphelanga emoyeni bayalwa bahambelele. Zasensuku induna ezimbili zenkosi naye isizwe yakwamaci. Yakwamthuma yasegolweni azositha ngoba yithelete zayo. Zasihamba nami. Lothunyaze lalelani izinduna lalelani. Uyabona bekade kuliwa afuneki lilamulisimla kanjani. Ngifuna nababili ngoba manje kwezinduna eyodwa ithi zokhuza iviyo layo ithi ngalene lingakhuzwa ngoba manje abantu bebabili uzobamba oyedwa uthini lalono Patricia awuthini ngakubona ngula kulo akazithele aveze umshaya yini lo ngoba yena akabadili. Ithi inkosi manenze njalo zinduna nizolamula isigodi esisodwa nilamula isilanga kanjani. Ngiyabonga manifika nobabili ngizothuma umfundisi aye enkosini yesizwe. Inkosi ngoba zingane zayo lezi ihambe yozilamula noshadisa ayisobe liphinde lilwe manje. Hlala fika June. Nkosi ayiselinda namfundisi uManazaretha wafika
ethunyiwe ezansi eweza lapha ehamba ngembuti wafika bebathathu inkosi yamaNazaretha ithi ngiyakuthuma shoza hamba uyolamla ulekelela inkosi yesizwe kuyogezwa lamabutho kuze lento iphele bantwana benkosi ngoba unyaze kufikile manje lizolana. Amen. Na inkosi yesizwe leyizobonga kuthandi ngolwesine ihamba nezinduna lezi ezazilwa nezinye ziziphelezela uzobonga unyazini ngoba nayo inkosi yesizwe ithi ngabona mina isimanga enye inkomo amaNazaretha yayesikoti sakwambuthu yakethi mayikhamba lapha singakaqhamuki phezulu yanqaba ukuwela mfundo sathi siyafika ezansi wayesekhona umfundisi uShoza yanqaba ukuwela bathi abakhona ayivume lutho kanti ithi inkomo ngeke ngiyofika mina enkundleni engakafiki wasesesi yathi fika lethu basuka bayilanda yaseyehla inkaba yenkomo. Niyazi amaNazaretha. Amen. Yolaliwe unyazi lolamuntu bantwana benkosi esekuphileni la ekhaya isibhedlela lesi unyaze lezosiphilisa Nkosi yesizwe amakhosi onke akwamaci ilapho azophila khona la abantu bonke abakhelele lesizwe amakhosi akhelele lezizizwe bantwana benkosi la besikhona isesizweni senkosi yamavundla esikolweni lapha eMbolozi kodwa namhlanje bantwana benkosi isikolo sizophila ngenxa yokukhona bonyazi. Amen. Ngicela uma Nkosi yamakhosi ngigcine ngokuthi baba kunensizwa la ezintathu iyangena nesine nyazi lezulu ezoleza vusa lenyamazane zazi seMpumalanga nyazi lezulu kodwa kaze saphelele manje khona yakwabhala engicelayo nyazi lezulu ezalwa uNkosi uBhala omdala ayisekho emhlabeni kodwa iyenye yalezi zinsizwa ezavusa lenyamazane namhlanje njengoba sekunje sekugcwalisekile isiprofeto senyanga yezulu sowakhiwa lomuzi zisuka eMpumalanga zithi masifika kimi zithi mvangeli sikhathele ukuduma ngaphandle kuhle kwamagenerali sesizenzile izinto ezinhle ngaphandle sithi asesize ekhaya sibone ukuthi ayikho yini into engenzeka lathela abafana bakithi thina nje asibuka lo filifili cisha wena amehlo ayakhala anike iqale sonelele zikhona lezi zinsizwa amaNazaretha kunje namhlanje ingoba zadilika eMpumalanga zazi ukuthi lapha sikhona isemsebenzini kukhona la sizophelela khona ngithi ke Nkosi lesizwa kwabhala Kamalayo Nkosi ingenye yalezi zinsizwa ekhuluma ngazo ezafika kimi wayesekhona umfundisi uMbekwane uyikhumbule Nkosi ohambeni lwakhe kube manje ikhona kule ndaba enkulu kangaka nyazi lezulu khumbula Nkosi bonke abantu abebesebenza la insizwa eziningi Nkosi bezizinikela besebenza ubusuku nemini lamaNazaretha ezinye zazo kazisebenzi emkhulweni weziboshwa zifundile ikhona nje ezakini yathi mfundisi angisazi ngiyabizwa ugcine ngethenjisiwe kodwa into yami ayiphumeleli bathi mfana lethu iqinise kusebenzisa ithi mayiqeda ukusebenza lapha iphuma ize la ithempelini mayizogoduka ifike ithandaza yona yodwa ifike ithandaza baba lezi nsizwa zikhumbule Nkosi omama bebepheka la izintombi ezentethelelo Nkosi nazo bezizinikela uziphe Nkosi umende omuhle nyazi lezulu yasho njalo inyanga yezulu yathi mawucela into ongabothi nje ngicela umsebenzi kuphela othi omuhle ungagcini ngokuthi ngicela ingane othi mawucela ingane uthi ngicela ingane enhle ngoba uzonikwa
into zote kusasa yilona showa Kose makhosi ngicela ukumalanya ngazizwe umsebenzi wakho kuningi ngenciphe kule Nkosi yamakhosi ngiyabonga. Siyabonga amazwi amnandi zodwa umfundisi wenkosi Inkosi Zimngusisa.